Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po ania Fire Brigade Shillong. Regat bat ka Fitorium. Ka dukaan ki tiar kilan met ka babhatam. Hakador ka babin. Ka Joint Action Committee of Passenger Vehicle Mairang Civil Subdivision haka arpo Henry Tarik urumpang arajar arpo way kalapun bena baka seng kan pentrai kamno ya ka dor bai kali kumbalap tha daga sorkar habaro ka way ka Mairang Civil Subdivision Naduh ka Shitrik Lber arajar arpo way kata kat kum ka notification bala pelaj daga sorkar haka khatlai tarik ukulalengkot arajar arpo Kaseng kalaong banalor baki kali ki hab ban Shim ya kador bala penbet da ke sorkar ki habru ban tep passenger kat kum ke capacity kata arngut naga benta ki auto rickshaw saungut naga benta ki local taxi sangut naga benta ki tourist bat hnyongut tam naga benta ki sumo naga benta ki auto rickshaw kador bai shong kali kan long khat sau tingka naga benta ke kilometer ke benengkong bat henre tingka man la ki kilometer ki babot Nakabenta ki local taxi ka dorba syong kali kan long arpo hundre tengka nakabenta ke kilometer ke benengkong bat khatlai tengka man la ki kilometer ki labot kat ba nakabenta ki tourist ka dorba syong kali kan long khat pra tengka man la ke si kilometer bat ki sumo ka dorba syong kali kalong ar point not san shikli breu man la ke si kilometer Hatum ke notification kami khalai tarik Januari arajar arpo waktu ni daka tanat daka transport kador basyong kali ke late na Mairang sah Shilom kalau na ke banta ki turis ke tap sangut ki passenger kalau khat tingka 10 km na banta ki sumo pagi max ke tap nyomut ki passenger kalau ar tingka sanaya Shikli breo Naga banta ki local taxi, juga Kamai, hapo ki Jan, hapo area Mairang ini, hapo Mairang Civil Subdivision. Kalong arpendrio tengka, naga banta ke 10 km, bat katlai tengka, pas subsequent naga banta ke kiwai 4 km. Bat kandon ru kachat, naga banta ki kali, kiba paap bun minit, kiba paap kalong nyaw tengka agasan minit. Nakabenta ki auto rickshaw ki ba Kamai hapo Mairang ka dor bai syong kali ka long khasau tengka kasan kilometer 10 kilometer 5 kilometer ba riu tengka kilometer ben la paap na nuno passenger paap kambun minit kan chat san riu tengka kasan minit ke kumta ka dor bai syong kali Mairang kalong kumne local taxi ki ba mi na Mairang shanong klau kita tap saungut ki passenger kan long riu ho tingka way passenger ki local taxi ki ban late sekinchi kita tap saungut tu ki passenger kan long riu ho tingka way balik sebenter saungut passenger khat riu tingka marway ke balik maunai saungut ki passenger live ho ap tingka marway ke balik light dom saungut passenger live art tengka marway balik langtor saungut passenger live art tengka marway balik maroj saungut passenger sau pendai tengka marway balik nong chelong saungut passenger ta pinyo tengka marway balik mariau Mairang Mariau saungut passenger kalong kendai puai tengka marway balik na Mairang soyong saungut passenger kalong rio po tingka marway balik na Mairang nong tleo saungut ki passenger kalong pra puai tingka marway balik na Mairang second road saungut ki passenger sispa ar pulai tingka marway balik sa donkey inding saungut ki passenger na Mairang sa donkey inding saungut passenger kalong sispa khatlai tingka marway bat kumjo ikali ki bami ki kali tourist kami na Mairang Chachlong but Nongstoin da kenyang to kalong chispa san puwe tengka marway ki max sumo ki babi na Mairang Chachlong Nongstoin kalong prap nrio tengka marway ki max ki sumo ki babi na Mairang second kendrot kalong nyop sang tengka marway
mak semua bimi na Mairang sedangki ding nyau po tengka marwe. Kene kalong ka bala penkheng na kaliang ka GECPB na kabenta kali ke Kamai hapo kene ka area Mairang Brokaway. But ya kene na karpat but na kaliang GEC ni karpat ki driver kali baro bangin sedang do ya kene Naduh si Tarik jong mas nang ba buat baik kat competition kablami na ka sorka telala ki nu ba taptam ya kene bagi Shim ya katu gedor bala bo kajak kahapan Shim ya jeng klik ban Shim kami di kali ban ila ro ban report sedu ki bor ke bahalor ban penduk ro ya ka permit ke joki kene kalong ka jing petem na kamta ki kali Kamai baro kibadon hapo Mairang civil subdivision.